Anastasia, aglinis ka man dito'y balay, tao may agpasyar daan timlina kan Uncle mo Jerry. Ni, asino da kita? Apay, di mon malagip ni Antimlina. Hindi ka mo? Awan gayam. Ubing ka pa, idiin may dapim masyar. Awan pa'y nakam mo iday. Kan, asino day ta nga Uncle Jerry? Kabsat ko iti ina. Nabayag mo't lang anagyan iti Manila. Agpadpada da ka ni Antimlina. Aglinis ka Sigurado am nga awan tapo kadagiti lamisaan kan istante dito'y balaywan. Mapanak ko maagbuya iti kontes nga agluto dita Kapitulyo. Nadula amin. Awan tumot lamaganap mo dita ning kagbuya. Nagsuma ka rin nga agluto. Naglinis ka kiday. Tama panak makitsyenda iti ipasango ta kadakwada. Umunag kayo, kabagis! Kabagis Lina, kabagis Jerry. Nagyaman kami. Adan na iti bisita. Sige. Jack pa'y naluto na ito'y kananda. Ayan, umunagtan. Ay, makabanog ti agbiyahe. Una yan. Tapermi matgayam ti pudot na dito probinsya. Awan pa'y lairo ko niyo. Mabitla ang taipaalak ka ni Anastasia di electric fan. Anastasia, alaam man di electric fan dito'y salas, nakasapulan daan ti kan Uncle mo. Naisaksak mo di electric fan. Kat ito'y pa apay ngay asan mo't nga agandar. Kastoy niyo, pagandaran. Estagaya mapaandaran dayta. Masapula pampagen. Apa nga? Ne, apay nga agun-gun mo tan. Ayan na, ayan ni Manong mo, tatarimaan na dito electric fan tayo. Saan pa yan nagawi? So ka din dito di anak mo, baby, di pimanaw kami dito. Ay, wan, ni Anastasia. Punay kamatan. Takastapay matintad mo anagan na. Nagatindog. Anastasia? Mabalin mo't kumaata siya. At numasosyal, Uncle. Tasang ko na ba? Pangbagat anagan. Tasha. Ada etch na. Tapno balasa nga denggan. Amom ka di tinagan dagiti kakasinsin mo. Jay katawunam nga anak me. Jay babae, Britney Joy. Jay matlalaki, Carlo Joshua. Kasta ti uso anagnagan ita. Saan atas siyang wano Anastasia? Ay, nakaluto ka din anak ko. Ingkan isagana ti makan. Ay, wala nang. O sige panawan kayo pa dito Agad-adal ka di pa ilang tanak mo. Di na kayat. Nagpatinggalangan iti high school. Nangala iti short course. Agluto mati kayat na. Agluto iti... Anya ko ma? Tinasayaat. Pagalaam iti kinadoktor. Wano, abogado. Isum na ti agluto. Kaya't nakano ti agnegosyo. Nabsugak. Naimas dyan loto ni Tasyang akin tayo. Uray sa ngarod. Simple lang matagitin sagana na ang naimas. Kunak nga ron, nga iso ti paglaingan na, ti aglutaw. Rumwal tayo itangal daw. Takaduain na kami amapan mang pasyar kadagiti daduma kakabagyan tayo. Wala. Ano, dagiti kakabagyan tayo dito Isurot tayo ni Tasyang, no kayat na. Ay, diya kaya ti sumurot nanang. Agbati ak dito'y balay. Tapay adi mo kayat. Adamot lugan da pagluganan tayo. Diyak nga rot kayat. Kabaabain ka dakwada.
Kaya't da suburot ka. Nakauyo-uyaw man da kita kakabsat mo. Apay, inuyo-uyaw da kaya. Anyangay, saan ka di pananguyaw di panang katawa da itinagan ko? May, para da italaang gumora kan. Nagado nga minanakan, day tapay mo't Anastasia tinapili yung ay panagan kanya. Imbagak matan kan ka, a pinagtipon mi, tinagan mi, iti day di tatang mo, at tasyo. Kanagan kumat nga ana. Iso nga, Anastasia. Ha? Diyak kaya ti sumurot ka na kayo? Sige, rumor kayo laptan. Ay, diyak samot masurutan di balay ti kasinsin mo, amistra. Agdiritso tayo, na agkilo tayo. Agdiritso tayo. Sige, diritso ka na umanong. Nabayag ngamin na Jack imimbay di tao. Kasta ka day. Ana? Ay na, mabalo adagos ni Tasyang. Siyak man ang tinakita da ito, bakit? Day, apay anak ko namday ta. Kita nabnabiyagayam di dakla siding iti pagtadtadan ti Luana. O kita na imbag. Ay, di man sagid-sagidan beta siding ko di tarupa. Kit-kitaad bilaang mahal. Malaksid pa ita nasapa mabalo. Ang mga no kanser day ta siding. Ay, saan kumamot Dung wak day ti nga anak kao tanagagat. Numatay adagos gapo iti kanser. Ayan yalangan ti biyag kao. Apay nga ita kalangan nagawin. Kat ada bisita. Isumat lagay nga da nakaparada lugan dito sa angot ibalay. Sino dagiti bisita ya? Daan ti Lina, kan Uncle Jerry. Ha? Dagiti man nagtagibasit iti pada da atao? Kasta ka dito ugali da? Anya nga ay. Nasaysayat ko manusandan ngay may. Isumat lagayam Tagibasitin dak, ta istambayak lang. Isu asa anak langan ngagpakita ka dakwada. Nagawid ka din ni Manong Mau? Nagawid. Nagsublimat la adagos, tada ka no trabaho na. Ada trabaho na? Ada ko na namut. No kasta, nauman iti panagbalin na nga istambay. Ay nanang, kanong agawid da antikan angkol? Apay adam damagam, kasangsangpat dalangid di kalman? Pagaw-awidam idan, kasano? Kadagiti amin akabagyan a binisita tayo. Awan na tinaramid da. No di aguyaw? Ay, bay amlat ka di ida. Inuy-uyaw da ito'y siding iti rupa. Kinadnganda pa yung tibiyag ko. Anyangay day ta nga aramid da. Hoy, si Kabirting! Dinak man paswitan dito'y tenga ti kalsana, Uy, agong atadagos. Kasano? Dinakmat ngamin pampansinan. Tapay kumapansinan ka. Agpapansinak nga rod. Wanya, kano nga agdate ta? Update ka, may Sam. Nagsungit ka matan, babe. Anya, babe. Kaya't ka nga ngawagan iti babe. Dakas ka di? Panawan ka man langan dito'y. Pero Jim lang, tel daw ko. Uy, babe! I love you! Tasyang, nasaysaya at no saan ka na makiasawa? Nay, apay anak ko namday ta. Namnabiyag jay siding ije pingping na. Ang mga numabalo laang ti anak mo. Hoy, Anastasia, dengdenggam ka di ni Antay. Ha? Apay ka di? Ada ibagbaga ni Antay, may papanday ta siding di ta rupa. Ang silsil po na, tsak dengdenggan ti bagbaga na. Ay sus, kita day ta siding di ta abaga na. Ay wan, talaga nga adda siding iti abaga na. Idi pa ila baby ang nakitak day ta. Kat ko nakano awanan. Nabnabiyag manan. Apay ka day. Anya ti kahit asawon day ta asiding iti abaga na. Baklayan na tirigat ngag na nayon. Anya? Oy, auntie. Di mo man sasawon ti kasta.
Ay aguli magkatagsasaw pay lang nan time. Awan progreso iti biyag ti adasiding na iti abagan na. Patyan na kumatas siya. Agnanayon ka nga agrigaw. Ay, sayang. Jakmat na rogyan yung cooking contest. Asino nga taaya tinangabak? Babe, Addaman yung dito tao. Hoy, di na kawawagan iti kasta. Sumsumgarak. di na ka di kablaawan, babe. Siyak tinangabak iti cooking contest. Champion ko naman. Ah, sikati nag-champion? Wen, isa mabali na kung agaramkin ka. Sumardeng ka, apay. Kayat mo, ti mataya di na oras. No patay ti kay batugan ti ayat ko kan ka. Di uray mataya kitan. Ay, kunam siguro no agang angawa kanya. Oh, makitan ba ito'y siding dito'y pingping ka? Isungarap day tati nang papintas kan ka, babe. Bagbagay mo. Kaskala artista. Mom, ti kayat naasawan da ito'y asiding ko, ha? Manangibalo ka no. Nangag ko daytan. Ngam sana ka mamati, babe. Pamati lang dayta dagiti lalakay kan babakat idi ugma. Iso ano kayat mo ti agbiyak iti mabayag? Sardengan nakon. Mangkita ka dita iti sabali a babae nga ayatam. Saan asya? Tamanang ibalo ah. Awan mo tunjelugan dante ka nangkal. Ay nagawid dan. Kalata nagawid da. Emergency ka na. Anya dita nga emergency. Natiliw ka no di lalaki nga anak ni uncle mo. Ada ka no imot na nga illegal a droga. Anya? Ni, kunak man nung mga ala iti kinaabogado. Iso man ti kunak dayta. Ay ngam, loko gayam dahi nga anak ni uncle mo. Agad adal. Ngam sanda mo't ang makaturturpaws. Asino itakada kami ti mang bakbaklay iti rigat? Ay, nimot antim Lina. Pinanawan dagiti anak na. Sapay, puro professional da. Idi nakaadal dan. Pinanawan dan ti inada akaslawan anyaman na. Dakon. Ada ni Manong. Nanang. Dakon. Apay ga itakalaang. Nagbiro kang iti trabaho. Isu asanda kon nga ungtan. Anya trabaho nga itinasarakam. Construction? Maano samday ta trabaho? Ano sa ka? Tapnusan nga ibaga dagiti kakabagyan tayo nga istambayak nga agnanayon. Ipanagnag ko kadakwada, akabalak mo ti agprogreso. Kasta tinanakam alalaki. Mala, agluto kayo man kit iti merienda. At daw may abisitak kay. Iso tinang tulong kanya ka makastrak iti trabaho. Sige. Agluto ak iti merienda, Manong. Anya a merienda ti luto. At damit gayam kan ka ti basit asarming aberbero kakading. Ay, pagsarsaraming ko nga ron dito'y siding ti pingping ko. Kuna ngamin ni auntie ama nang ibalo kano ti adakas to'y asiding na. Patsyamay. Nasaysaya at sa kano sa anak ko na makiasawa. Ngamin, mga numabalo akadagos. Anya lakit din. Awan ti mapasamak kan ka no patsyam dagitang istorya. Yawat mo man kit di dayta sarming. Tagi barbasak man. Yung kanisagana dyan merienda ngayon lutom. Taumay ka nun ti bisita. O sige. Babae siguro to bisita man niya. Girlfriend mo siguro anya. Sigurado ati bisita daytan. Sige. Inakisaganan ti merienda. Inakitaan ti nagtuktok. Oh, kunak tu matasikan. Umay ka. Ay, agyaman akmanaw. Umay ka. Tagtugaw ka. Tagmerienda tayo itong madamdama. Ay, nagmayatain. Tamerienda adagos. Tuyan ti merienda. Ha? Birteng? Oh, Anastasia. Isu ti bagbagakan ka abisitak. Ni Berting. Nalaing nga agluto na ito'y agayem ko. Kasmatlagan ka. Champion iti cooking contest ko naman. Nagpintas gayam to'y kabsat mo. Mabalin ka din nga irito na kankwana, Manong. Day talaga ayam. Kursunada ka.
Nalaing agluto day ta. Kaya't nakanungarod ti ag business. Ay, agpada kami ha. Kaya't kumat ti ag business. Ang mala, agmerinda tayon. Oh, Anastasia, anya ti makunam. Magustuhan nakakanon ni Berting agayem ko. Iso ka di daytoy, diag din dinamag a restaurant datasyang, kan ti asawa na. Anya tinahagan di asawa na. Birteng ti birngas na. Bert mo, ti awag ko kenkwa na. Imbag man ta adagayam negosyo da nga agasawa. Damagak man. Si bibiyag ka di pa'y ti asawa na. Ay si bibiyag pa'y Tay ko na maaman ang ibalo ni tasyang nga anak kao. Ay saan napod no dayta? Saan? Jay bagam ide abaklayan na tirigat. Ititong palbiyak na. Saan na pud no dayta? Tanay, puro nam ay matibakbaklayan na ita. Ay kat nasaya at no kasta. Kunak ano impaoperayo jay siding na, ijay pingping na. Apay ko mga ipaopera na. Kat iso matinang papintas kan kwa na. Sa bagay matkit di. Impakita mo iti doktor. Saan ka no matakanser? No kasta. Swerte iti biyag na, dagiti siding na. Ay, pudnaw. Dagita asiding na, ti swerte iti biyag na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Nakaparadan ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ay alakay. Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasa papay. Agam na saysaya at no, mangi-reserve kay ti pagtugawam. Ay, wan nga agpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro. Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo Taisupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kitaam to mga rutisida nga ilutlutok, lakay. Mangi-reservak laang iti pagtugawan mi, Wan ba kay? Nakapagpalingki ka din, Mari Miling? Wan, Mari Susan, nalpason, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang Mari, ngam inton sumaruno alawas tumanan Alas dusmat ngamin nga agrubat tilugan, Mari. Iso anas ka nga agsublitan iti paradaan. Wan matkit di, Narigat no agpauray ta. Ang mga no adun to ti sa uni Anita. Sapay nakaluganan tayo itay agsapa. Gusto ka, Mari. Amumat day jay atao. Urayan naklang nga rudbiit, tagumatangak iti meriendaan ta, sakbay nga agsublita ijay paradaan. Ay payapayan nak mo, itan timiling. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubwat, kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wan nga rod. Sapay kasla agdudong. Awan pa'y ngamin ni Ma'am Anita, Anti Miling, Anti Susan. Anya, saan ka ding alas 2 ti rubat tilugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pa'y laan ka no, iti grocery store, Anti. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Miling. Amumot day jay akalugaran tayo. Feeling entitled da unay, isuada tayo laangan ati ag-adjust para kankwana. Anya lakit din day tao aya. Relax lang, Anti. Paumay mo't siguro na dyan. Apay narabyan ka, bakit? Nadadailan kayo? Saan mat Agusto lakay? Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Sino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita Ay, anya laki din na bakit?
Ang mga no da makangugkan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang aming kankwana. Imbes nga alas 2 tirubwat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga kasta ba kay? Agiin nanos tayo, tapno awan tirere. Ay nasaan ang mabalinti kasta kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanakan ta. Ang mom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga dayjay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay lang. Kasta talaga. Maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di uray pa iso ti principal. Agpapada tayo laang Agosto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya na aramidon dito tersen na. Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami ngam nalipatak ti gumatang iti mantika. Aywan gayam. Damag ko anarabyan kay kano. Wen taad da pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamat no 30 minutes laang. Saan met? Tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Sino nga dahil feeling entitled? Sino kumapingay? Ni Antim nga Anita. Anya? Ni Marisusan ti sumungan. Sa dino nga ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Miling. Si Kamagaya, Marisusan, sa dino nga iti papanam. Mapaanak man dumawat iti agas tita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya, Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian ay baga ti asawam kan ka, Mare? awan mo't tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan ano nalipatan na laang, Mare. Ala, agpeles kan ta agkuyog ta amapan iti klinik. Urayan ka laangan dito'y paraangan nyo, Mare. At idugmat gayam ti pila, Mari Miling. Kun nga rod mare, italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din ay Marisusan. Anusan ta ti aguray Kitaem na sino ti sumungad, Mari Miling. Ni Ma'am Anita mo't Marisusan. Anyangi nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up, Apay kumakitbak ng damit. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si kakit dimat, Mari Miling. Nasaya at matlaang no may agpa-check up dito'y klinik. Tapno, di na ibaga da tayo laang ti may ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay, nagdiretso lang tamit ni Anita iti unag Marisusan. Saan mat abulsak tapno di na makita nga ti dugti pila. Talaga a feeling entitled day ta tao, Mare. Nagswertian ngayon day ta a babae no saan nga agpila. Ay nano siya, awan ti bibiyang ko no maestra. Rumbeng laptamot nga agpila. Saan ang masapol nga special treatment akanayon? Tagpapada tayo laeng met nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Miling? Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat iso ka na yun ti first priority. Saan mat a PWD? Datayo anak kurapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan ang nasaya at ti kasta mapaspasamak, Mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din ay, doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang nasurutan niyo tipila. Tapawan tiriri, ma'am. Doktor, may sa kamestra iti da ito alugar. Kat ado pa'y tinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang ta si kaswam. Pasensya kayon. Agam sana mabalintigas ta, akapanunutan niyo, ma'am. Kas na kuna, surutan tayo lata tipila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Itigas ta, maliklikan tiriri. Ay, oo na yan, doktor. Napili ka mo't anya. Pilpilyam ti pasyentem. O,
Sana kasta, ma'am. Apay nga ro di na kayat a check upan. Malala. Nagtugaw ka nga rudan. Sigan, te asikaswak, ma'am. Kasta ah. Ni Anita matantes asikaswan ni Doktora, Mare. In muna tayo ang nagbilang, isupay tiin muna ana asikaso. Anya lakit din aya, Mare Susan. Di ka pa'y nairwam aya, iti kasta nga aramid day ta tao. Impilit na siguro manun ti kayat na. Ay no! Talaga maibuson ti pasensyak para iti day ta babae, Mare. Ay, saan lang asika, Mare Susan? Uray kadagiti daduma a kabaranggayan tayo. Adumot lang ang tibagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tayo ti puskul ti rupa na, Mare. Ay na, imbak-bakit nan samot ti kasta nga ugali na, Mare. Pa-special treatment ta kanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumot laang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayat ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman no rumwar. Apay akas na ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asauna. Talaga nga dati kaya't ko asawan, Ma'am Anita. Na, takusilapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akuskusilapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man, ta imuna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna anagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled kamat anya. Saan man? Panag ko kastoy lang at talaga, numaysa ka a professional. Si kakanayon, ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko numaysa ka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalakta, manang Anita. Saan aday taag pa-importante ka kanayon? Ay, piman kayo mat nga kumare. Uray no aglugan ka iti jeep. Ti kaya't mukot nalawa ka na yun ti pagtugawam. Uray no agpapada mo ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Lang nga, Manti Miling. Ay, maistresa ka talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Amom ka di, nagpilpila kami itay ijay klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Nga miso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan matabulsak? Tapno saan na makita nga addapila? Ay na, kasama la ti reklamo dagiti kabaranggayan tayo, Auntie. Uray no umay gumatang iti tersena. Ti kayat na isuti umuna nga si kaswak. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramiden na. Nasayat mata na lagi mo ti umay dito tersena, Auntie Anita. Apay, adda ka di man ang issue, bakla. Well, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kanakan. Awan mo't dakas na. Ay na, sana nasaya ti kasjay nga aramid mo, Auntie. Uray, di na minsan na nagpaili kayo. Narabyan kayo, gaputa nagpapauray ka kano. Katangya kumait. Ay, gurain da kayon adag iti kabaranggayan tayo. Gapu iti kastangar aramiden nyo. Ay, guraan daklaan. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man wano saan, agpapada tayo laeng. Ay nakanakan nagadukat nga mumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Amang ano day ta ti pakaisagmakan nyo. Mabit lang. Sino tinangidadon kadagita adamagkan ka, ha? Niyan ti Miling, niyan ti Susan. Kanado pati agreklamo.
Kasta gaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Anya ti aramidom iti paraangan ni Manang Anita. Maya tao may kakomprontaran, Miling. Anya kalakit din aya Manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan amasapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apaya kom komporme, ti dandanon mo iti ka nakaka. Saan akum kumpormi day chay Manang? Imbagaklaan mat ti pudno kankwana. Tapno ammo na mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak. Ngamen, siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka Manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan naksi kamiling ha? Anay ko, tibuok ko Manang Anita. Ibatam. Anay ko, ibatam tibuok ko Manang. Ibatam. Dahito iti may bagay iti kaskan ka. Anay ko, kastagaya ma. Daytoy matiparakan ka. Anay ko! Apaya kinugtaran nakmatan, Miling. Itay pa yung ibagbagak ni batong tibok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang kinaramid ko Manang Anita. Anay ko! Ay, sabatan makatakdar. Kat, gunggo naman. Ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid kakit din. Dimon orayan ang mapunwanakan ka. Anay ko! Sakpay lang ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat. Anay ko! Nagsakit! Tibagpaki, kanakan. Ay, luapay ngamin anapan kayo pala iti ayan ni Auntie Miling. Oh, dahil tanti bagbaka kada kayo. Mangsapul ka man kit di iti mangbasahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay, oray saanan no dayjay pay lang. Ay, ada kada kayo daytan No diyo kayat, di da kayo ti mangmasahe iti nasakit abakrang yo. Ay, saan kanakan? Nagsapul ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok ang nalaing agmasahe dito ay. Pasensya kayon kadagiti na arabida kan naisawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay, wen, nakaabiris ako, Susan. Wan gayam, adati bisitam. Sino? Siyak Manang Anita. Pasensya ka mutin no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol ko matlaang, taimpungot ka ngamin. No saan ka ko mga impungot? Saan kumamot anapasamak ti kastoy kanyak? Kan may sa, maawatak no apay asaan nak nga irespeto. Ngaminda kasto galik. Asa na bali? Nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumit lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan Manang. Tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramidak, Miling. Ala, huston ti drama. Pagpaimbag kakit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan,
Sika ngay manang. Agpasentro ak matlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang, tawan ba't ti paglukanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan tani George laang mati agbiyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wan, okay lang kanya. Hey, at niya laki din. Saan lang at ipagsayatan tayo, ti panunutan tayo, kakamsat. O di kat agraman, ti pagimbagan, ti pada tayo at tao. Saan narumbag na usarin tayo, ti profesyon tayo. Tapno makaala tayo, iti makuna, nga special treatment. Mala, ditan papagayam, tinagtibusan, ti maisapay a parang, dito'y drama tayo. Aniya laki din. Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia kunang bagay. Wen lakay. Kasta unay apungtot ni Valerie idinatyempon na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nilakay na ni Antonia, hay, nagturod. Anya? Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakas nga aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie tinakakita, ay dinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da yung Antonia, bagay. Wen nga rod lakay, kunamlan no asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. Apay nga ta. Diyak mo ten makikita ni Antonia. Kaslasaan pa yan narumrumwar. Ni apay, saan nyo kadipay nga amo na? Ha? Anya di saan ko nga mo, Lina. Iso asaan arumrumwar, gapot na mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie di asawa ni Turyong akabit na. Aniya? Uwin na. Iso asaan arumrumwar. Nagalas nga mintirupa na. Agasam, taindara modom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka day. Ay kagungguna na. Tagna kam. Adala nga rod asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntintaw. Ay, wan nga rod nana. Kunamlan mo pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yun dayjay nga Antonia. Kasjay ti maganab ti gato lakas kan kwa na. Ay, wala nana. Imbag ko tayin sago-sagunot lang ni Valerie. Ay no siya, ha? Ikalik asib Naimbag din tay may ka, Mare. Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti pabura kiyo, ta iso ti pagdiramos mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman ako unay, Mare. Naimbaglaangan. Tada ka na ta, tumultulong kanya. No problem. Ura di nak ipangpangag idi. Tulungan ka ta. Oh, si kakit dimot, Mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, nusak ti asawam. Saan kamot lang atulungan Gunggunam kit di Anya? Ay, na. Ay, unaklaki din wal aliati masabat ko. Imalaldawan. Ay, si kamot gaya manton niya. Anya? Unay kamutan, nana. Anya di pa nagkita yung kanya. Al-alya? Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Aniya, di ta kamanlaangan. Si Kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay. Naisagana kung tibalon mo ang mapanagtrabaho.
Agyaman ako na, bakit? Maala, mangan kan. Tapno masapa kamat amapan ijay shop. Wen ka di ka kadi madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki, mapalalaki man, no babae. No siya ngamin ti agre-prepare iti motor, repair ka na sayaat. Sa nakas iti taddo mga paspasan da, no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas dadagos, kit makado da. Alawanan. Mangan kan kunak. Tapno mapan kan. Ni, si kamot manen, Antonya. Wan, ay na, nagsubliak manan. Ma-vulcanize ko man, nagtidalig ti motor ko. Anya? Ni, kasla ka na yun ang maplat ti motor mo Wan nga rod, agkaraflat. No apay mo. Ala, mabit lang nga rod Lipasag pa dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit dimot. Wan gayam, sublianak latan inton madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonya. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from? Ay na, nagapuak ije ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay, una yan adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos laang, mare. Kay-kayat kumat Takay-kayat kumat, ti agkarasubli ije shop ni gando. Anya? Amo, mare, ag gusto akman kini gando. Anya? Ay na, ay, matungpa ka man ni. Ay, gusto ka manan nga ibagbagam nga. Kaimimbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ka ni Valerie. Ita, gusto ka ni Gando? Mare, jakmat ngamin malapdahan ti bagikan kwa na. Nagwapo ngamin. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadak kan ka, gando. Ha? Wah, oray saanan, Antonya. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha? Sigurado ka? Wen, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, Antonya. Anya? Ay na si kakit dimat. Rabrabakan lakmanan. Ni, saan ka rabrabakan? Ibagbagak ti no. Amom, Antonya, nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, nagwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na Antonya. Naimbag ka pa ita, naibagam na ita. Gam ni bakit ko, saan? Anya? Anya? Kasta timbagan ni Gando kan ka, Mare? Wan mare, iso nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay ka metten? Siyempre, gusto kan ka. Kaputa si kamot ti muna nang ipakita iti motibo. Basta, amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko anang. Ay no, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaimimbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si kakit dimot mare. Sana bali ata na imbagan mo tan. Sana ti inharamid ni Valerie ti makalapad kanya. Tapno gusto kinigando. Ay, diyan mo Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot mare, di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa kan anak mo, danga. Nukas daymat nga minilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Una na. Naggapuak man ijay shop.
Sapsapulak nila kay ko. Rabihin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawid. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadagiti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay nga agpaiswan niya. Nagmadingarod dagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Adda madamdamag ko ka. Kumdak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isaya at no sika ti makaamaw no pudno no saan. anya? Neng, si kamad gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata dito'y balay. Wan bakla, imayak tadda na patag agagara. Napatag? What's that? Ang saludsudak lang. Amangan no adam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anya nga ti amu ka ni Gando? Kat jakmat banbantayan ti asawa? Kasta, pasensya ka na. Sika lang amin tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kahit mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan amom, ha? Inakon. Rabiyo na yan, Antonia. Agawid ako. Amangan nung makadlaw ti asawa. O sige, Gando. Agan-anad ka kumaha. Agkita tamangan inton bigat. Wen, umay kanto iya siya. Ha? Amangan no adda makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutom to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat ha. I love you. Naimbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid, Gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok, taam muna ti agapon no sumipngatan. Ngam sika, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakay. Dala ngamin napataga na panak. Ha? Napatag? Sa dino day ta? Ibagaman kanya. Ha? Ay, basta napatag bakay. Anya kalaki din aya. Ha? Maamwakla nga da saan anasaya at ngar aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anarambramanan. Lina! Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsin nara ka ni Gando. Ha? Panag ko na, makadkadlawin ti asawan na. Tapno amon, imay nili na dito'y balay, di na minsan nga aldaw. Salsalod-sudan na ano, adda amok maipapan iti asawan na. Aniya? Ay, pangasim man. Di mo urayin nga adda pa'y daka sa mapasamak. Amumutan anak uyong nili ng asawa ni Gando. Ay namare, kas iti nakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay Alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatot ti asawa na. Anya? Kita amot ngamin tila nga dayjay Alina. Adayo ana pimpintasak nga amang ngam iso. Kas lapay udpay di kalding di rupa na. Ang hiwat mo. Inton kuan adda nakangagken ka. Narigatan. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbagak. Numapan nila kay mo ijay Shapiaw. Kasto iti aramidam, Lina. Nana, Surutam, ngamdi ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramidam dagandaw. Kunti babae na. babae na kunayo, Nana. Katuan, ado tinakakitkita kadakwada. Isu na laang, tamabutang damang idanon kan ka. Anya, sino ti babae na, Nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji Shapiaw. Anya?
lang dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Dayta man ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama panagmerenda. Katuan ha? Apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan ang mapanag merienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Ha? Pudno gayam tibagbagada kanyak. Apay at tinangpanak matlatan. Maminsan pay. Day tatirumbang itikaskan kaagatal. Adda lang arudan asawam. Day tapay la kinagatal mo ti pangpangrunam. Saan tapay analpas Antonia? Anya ka matanggan do? Ang babae ka lang arudan ni Antonia pay laangmat. Ay nagando nor arigan kas kala nagrugit iti asidag maangangot inyad adayong kumamata. Kantay babae kumamat nga dapakairanudan saan akaskin ni Antonia ano arigan kalapati nga babati tayab na. Pakawanan na kumambakay. Pakawanan nga bagbagam! Ang mga numatungpakan! No saan kayo ang natiklo? Sigurado nga itultuloy yung lang! Ha! Agsaga na day Jeng Antonia! Ikalit! Nagkulat to ba? Anya? Ni Auntie Antonia, natayan. Tarpulin naman dito nakapaskil dito sa angot ti balay da. Ay, agawid akon. Inak ibaga ka ni Lola. Oo na yan. Sino nga ingatan din ang ikabil na ito'y atarpulin? Sapay in labing memory of Antonia tinakasurat. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok, no asino ti akin aramid iti da ito'y. Nilina. Ha? Ti awanan ba a babae? Ay na, Antonia. Kasta unay nga me, ti pungtot ni Lina kan ka. Isu akasta tinaaramid na. Amirisam ka di ana imbag. No apay mat nga men, nga iti kinaado ti lalaki, amabalin mo agargarean. Ni gando pay laang mal. Ha? Kita manday tang aramid mo, si bibiyag ka pay laang. Nga maadan tarpulin mo, gapulaang iti kinagatal mo. Ali, ha? Ay, makapalnek. Si bibiyag ka pa'y lagayam ng adan tarpulin mo. Amo pay dayjay, Alina. Ay, anya nga amupay nga ibagbagam. Ay na, naarambid na laday jay. Gapo, takas ta uray di pungtot na ken ka. Sa bagay mo, hindi Maawatak mo, tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Adapay mo gayam na ba't bati pa nakaawat mo? Kunak nung di ka makaawat? Anya? Ala, husto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Oh, idi, kasta una, iti pa nang isagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Ganda ni pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapulang iti day ta kinasayat mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasam, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayat mo. Ay na, Antonia, agbalbaliw ka nga minen. Mare. Gusto mo ti bagbagak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? Nung nagatal ka, kudkudan. Saan? Aday ta agpakudkud ka iti sa bali. Madiday tangar aramidem. Taada bukod mon a pamilya.
tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Daytoy nga istorya ket naka-focus iti panangukom kadagiti tao babaen iti isura panagbiag ken dagiti superstition akas iti siding wenno birthmark. Nakakatawa ti sumagbabano a pase nungadamet naimbag nga adal nga maala dito. Ni Anastasia ket kanayo na may karkararagatan ken may karkarik na gapo iti siding. Ay iti pingping ken abagatan na. Dagiti kakabagyan na. Imbes sa manpabilik ken kuana, isupay mangibaba ken mangibaga nga isuti mangidulid iti rigat ken saan amay kari iti na imbag abiyag. Daytoy ket kasla may pakita no kasano at agiti da dumakit na lakang nga manggugong babaen iti panakit tadalay. Ngeng no kitayen ti akpaiso a panakabalin ni Anastasia saan ati siding nati mangtet iti kinataona. Nalaing iso na agluto naornos, nasipmenget ti ugali, ken adda respeto na kadagiti tattao. Data ti pudno kababalin na agbalin apatig iti biyag saan ati marka iti uneg wenno luar ti bagi. Nakakaskas daw meti panagbalbalyo of ti istorya idinamoan nga dagiti an anak ni Uncle Jerry an itagay a professional ket adamet problema da. Adda nakailigal at droga, adamet pinanawanda ti inada. Daytoy ket manggipakita nga saan asukatan ti kinaimbag ti tao ti diploma trabaho wenno kinabaknang. Adda dagiti simpre layeng ti biag nan nasaya ti puso ken responsabli na gustuat mitni berteng iti istorya saan isuna a nagbase iti siding ni Anastasia. Imbes nakita na ti kinaimbag, kinalaing agluto ken kinapupno ti ugali na. Kasla dayto iti mensahe ti istorya, ti pudno nga ayat ket saan nga agtaon iti perpekto nga isura no diket iti panagawat iti tao no aniya, talaga isuna. Ti karakter ni Auntilina ket manggipakitamet iti klase ti tao nga agtalinayet iti daan a pamati. Ado pay laeng kadagiti kasta iti realidad, dagiti mamati ati birthmark, moles wenno adda marka iti bagikit makaapekto iti swerte wenno biag. Ngem iti agdama amo tayo asaan a data ti mangtet iti panagrang ay wenno panagkurang ti may sa ataw. Ti kaduan a problema ni Anastasia ket saan nga agtawd iti siding na. Naktaw dayta kadagiti negatibo asasaw ken pananggukom dagiti tataw iti aglolom na. Nupay kasta, nagpabilik latay isuna ken saan a pinabayaan nga dagiti komentaryo ket dadaelen ti panagtalik na iti bagina. Iti panagpatingga ti istorya, naipakita at ikinaswerte ket saan a makita iti siding, isura wenno panagkunada dagiti tataw. Ti pudno asuwerte ket ada iti kinasipudno panagtrabaho kinaimbag ti puso ken panagtalik iti bukot a kabailan. Naindaklan ti adal daytoy nga episode ta ipalagip na kada tayo nga saan tayo ko mga ukomen dagiti tataw babaen iti ruar alangga. Ti pudno apatek ti tao ket ada iti kababalin na saan iti marka nga ada iti bagina. Daytoy ket maysa na pintas ken makapanyunot. Nga istorya nga adu ti makarelate, lalo kadagiti nakadanon iti pananggukom wenno panangibaba, dagiti daduma iti biagda.